Kokore ke huwha mo I he talamalo whanua ka mai ngahi talawhata pikodobe kwa o atu pa mihin. Talangata e teo whai ki tō mamao ka e whahoko atu e tau prokalama ko ia whatu whanua fo au ke he weekend. Ko I hen whoki pēr mo e whafafonga tangata whitu paulo atu eventi ke whahoko atu e tau prokalama ko ki weekendi. Whatawange pē ka inga kuongo le rei atu pē tau prokalama ke te ki motol. Whetu pē ke lawa whanongoa e tau prokalama o ku o atu e taitari whiawhia. Lo te mawhana ka tiki mōtolo. I he ahoni whoku whiwhia ki taitai re whawhawhunga he laine, ke mā whahauko a te tau prokalama koe ahoni. Piweni malo e tau mawe ahoni, ko ilo I pēku ke I Nusilani I ahoni, amanaki ke hoko atu ho whanonga ki he destination koe, ku ke wholau ki ai. Ku ke whiwhia ke piweni ki mālolo koe ni whahauko, ko ho I he ni ko ho wholau koe ki whia piweni.
malo solo malo mo fa mali ko le te pege fanga wa tapu ki makini mawa he mo ko ya mo fonwani ko ia o ki fola ma ke wa ki frisco ki he friend ya ku nai ai tau ta hai ne hoa na wal ke tau ko si ne o se ne malo lo o i fia ta pu lai fai longa ai la va ta ko no pe ko ne ma mai be ku ti te ko ma vai mai mi to ga tu si te ko ho ga dai fias ki frisco o tok fo ki mai he mi lai ne hawa fa o september tuli mai ve fale ne o kamata he aula ko ka topa ko talo ko o tu si te masi solo mo ku mo he pe ha ko malo lo si wa no fe ga que te no ni o da mai que fo ki mai que ta no a fa politicare platform ko ni ange ko hakim ange moto ko ha va mono te fito e ki ma va he mai aku so ko fa ka do ko ia fa malo pe ko ka u po na ma ave ne po ma o alu pe ka ko momo ko ma si ke fola mai be ha he tai mi ku mo ko he dai ni mi ko kakai he dai ni mi ko kai pe ke pulo ko sa ke te lo la hi pe o takai holo o ku fai ke fononga ko hinga we aku fa fe ma ho dai mi ne ko te ke fola wa dai ki frisco o ka ka fononga ka ki dai mi le ia piven fai ki malolo me nga hi fatongia a fa politicare ma fa fare area ko ia ku fili ko he kakai ki ai ne ngo pe ku ke fola mai ku me fa ho ko ta fa ta ko ia ai ka pare mi ki tonga ka ko ti mahalo ko ko u me ka to ko ia ku hoko atu pe ko no sai bifo ke dai nim bivene anga hi me ko fa hoko i tonga o ko ke ha me dai nim to lo ko ha ku hulu ka to mai be ia nga hi lai me tonga pe fe du de ai mama ni te si o pe kita ke nga me ko hoko i tonga o ku pe ta mo no ia ta wa o mai ka kuonga ku lele apita ta nga hi me fa teknologia nga hi tai mi ko ta telefano mo tala no pe mo ma koni mo tohi mataha tohi mahata o api me tonga o mi fufo i tohi ku lai pesi te hongo fulu whamatala mai ngai mea hoko i tonga ka tai nimi tau kliki hake pe ke Facebooka o mamata atu ke ngai mea ko tau pe ku live mai hangi koe ahoni na hufi fufare ko ni i tong high school na ke mamata he hufi ko ako fofo fai atu he fare ko ni ne ngo pe ko no ngai historia whangi mea na hoko i he ngai ngawe sapate mo ngai mea be na fai he pureanga ka ku tau wa o mai ke ahoni to be mahala a tol pe a ua fai e whataha. Tau wa o mai ke ai ko kakato pe mau e whare ke whahoko ai whataha e piveni. Ko ia. Mahino pe foko e whataha ia koe whataha ia e pureanga pe mo ngai kautaki. Ka ia mau rora mau topo ka mau fountain play ia. Pea kaulele e pea ka au ki mawahe mai au he whitai mua ia. E wana mo ni o ku ke pe foke te ai break a whare alea ka te ki tonga e te ki mawahe mai a kita e tō o tō mai me ngai mea o koko ka koe uke ko si foki na e pi foke ta lave o ku mawahe pe me ne a fio na me tonga o coincidental but too good ke pehe ko pai ke ha nau whelave. O kai pe foke mahu inga o ngahi whata pehe ni i ngahi i whaunga wha politikare. Mai anga ata ki tua ai outlook o kai pe mea ke tau whiwhiri. Ia ka koe ne hoko o kai pe o ngahi magatua. Kai ke I will tell tau tuange teka fue teka he foi hala whanonga koe ni.
he ku koe ke tau ke lava whakamapopo. E nau whanau ake, e nau press conference. Ai kai koe ke lava ko whakamapopo he koe umea koe ni nau e ke whalearea. Koe hae take amount of budget. Koe hae palani o ko allocate. Koe ka ke tau ke tataki veda do he mama whakatamai o ku inga maari. Kege, kau mahino pe o ku ikai, kau hene pehe lewa o ku iai lewa e ngahi mea e ala whihu ia. Anga tu e tau konis tu tone, tu e tau whaunga, tu e ngahi mawhai. Katoa ne hoko umea koe au ne anga pe o mai ka tau tol ke tau whakakaukau. E ko mahau inga upito ke ne. Ki au ke tau whakakaukau. Kai ke tau mohe pe, hanga noa pe, pa tau tu uta iha tataki hata ka wikai ke ne lava articulate mai ke whamalala mai ngahi mga tonga koia ke mari e pe ka au e kusio he naku toki mawa he mai au he tūsite na hufi e ngahi no whango i popua he toko nā ki pe au takai atu he monite o kisio nau kuongo iau pito asi mai nai hufi pe ia kau tigei ke kakato koe anga foke tau koe o wau foki koe huinga hono hufi o ha mea kuo lava o kui kai koe hufi koe ngā koe taimi kai toki whakalava lava ai keike kai ke mana o sai be ke nau whakaukau ka koe ke whena pasia mo ka ngai whakaukau koe le tu whakoe hange ko whamatala e piven na e koe hufi e ne ua ku os whahoko e hufi koe na e whanki whare na whanga koe hufi e ne holo koe ni sporti koe ni he tonga high school whahoko loa ia e he tama plinis kalauni pe hange ko whamatala ko lo tonga awhia e tu i o tu murini ai pe mo e kuini ai ku tau tui mahalo ko e kapau e whaava e whataha ko ia ke kautake Pasifiki i he moni te hange pe me malawa pe ke liwa ke te haere ka kapau kai e mahalo e te hufi pe mo ia e he tama plinis kalauni ko ngai ni ko loto ke ki e ke tangi he ta o mai ki foi kon ko ia mahino fo ke te au ko i he tau konistu tone ko ko ha whahinga mea whahinga whearea aki po whahinga mea i he pure anga o hoko he pure anga tonga moha kau minista pe kau taki me ngai whanua muri koe whatongia ia o e tawha aki koe ni whatongia ia o e tui i he konistu tone pe guai foki a wha koe sekretari ki he tui koe whatongia ia o e tui po mo sekretari ki he tui koe koko eke atu ko hai o ku minista ki muri i he tainim i tongana Io, koe lau bon fokia koe tuga koe nistutane koe ngahi i Foreign International Treaty pe koe ngahi ale ngahi Foreign Ministers koe ne afia nei kene talitari ki nau tolu kau kui kai fokia koe tuga te mini o kulo tonga vacant fokia ongo ministry koe e talbe whakapisi fokia koe ongo minister na iai o siai be nominations ki he ne afio he mahino ko na mai ki au koe kana u to waste foke me ga fale ale ai ko nomination ni o he kaula vete ke me ngani ko nomination ni ko na ave ko plinis kala uni ke minister koe ku mau sai koe palampare mga nau lava sio koe ki ai hange a nau hanga peite tui hange unau tripit ai tui ke apia o ki ai ene personal o asenita o mai ene taifi e maari ene loss of confidence Panahon na to for sai fa fish bao ka mo watu aya ki au ya kapau na e pai ine tu e foi mega
ai international pressure ia he isi ugo ia. He ku apia le vai au ku o wai filfili mana ko ina fia wai ne asenita whawhituitui. Ka ukai ko ha pa ukai ka ha meuriti. Ai ko ine hengi ko ai o ku o whatu whiwhiri me moia. Ai so ai sai ai ka paure wa ukai ke ia ha taha pa o whanatula pe ke acting e pare mia I o portfolio ko ia. Koi. Again on the TV te ia pe se huiga ko na na whawhise. So o ko ngo ia pito pe awia ai tuunga o ki ai fonua. Mana tu ina ke tau anticipated that ai o me ago ni e hoko. Pau ko hoko poki. Ke hoko forum o atu ga ngai take ngai fonua pe ngai kau Minister of Foreign Affairs and his message is not present saying ngai me ko. Went up in a form of protest here, of in a position in a relationship with Preanga. We can only articulate or speculate. Koi ki tau whangata tofa babau. Ka koe ne mawahe foi time koe ni. Huiai be ene makatuunga. Ai ko foi mga fa fo kini ngai tau anticipate but it happens ai ko there's a lot ke taliu I ai fare area he ko anga usio especially ka no pele there's a lot ke now tali ke now answer to this ke ko palo pare ma ko ni na kamata fuolo mai pe ai hanga he tuio express my in the type mari when a loss of confidence hangi ga diau na ta slave he taimi ko foi taimi na ku fatonga ia o ku ke ai moko ine afio pa moe fa fatonga pare me amone pureanga e ti se ma be wa fe wa mantu nei na os fai mai no aki tene tapuni tene tapuni fare area au fito ti se ma wa fe wo kono tolo I go mo kai tene toe ha area fare area since then ko ene demonstration ya ko me afoki a fare area mo ka no pele na to ton ke mo yo na watamai ke na usio le pe ko hala fononga nu o hinga ke tau fo ai kai ke ko ha me ni ki tau pe ke tahanga o tala noi me ni ke he fonua mo ka ta ke fonua ke na nga fo kau obviously ke awo ko kwango ku wit between the line o ke ia pe me au tai fe mari ne afioke ka kwange foko ko fa tala noa system wise na to tonu ke malava communicate ai u fa am go ya ke taulava o form up fa hinga atakai environment o ku taulava o grow o progress kai oe hange ku fa tu tau be one versus the other kai ke usai o kai ke tui ko hinga ia po la mari ai ili fo pitare na fai ke fai ngada o iai foki pimeni ai ngai fonua ko ni tau me tatau ai system ko fale ke fonua form of government ko fa o ku ngawe aki o ko na ngai me na ko fotu la ko ni tatala no aki ai ba fotu at hingoa o o i tu ai I he konistu tone mafai ko ia ke ne famon hingoa ai pera pau ikai ko anga maheni foki o fa anga ki ai ku manatu
Kone kai ke fuoloa hano tari mai, paku mahino le waia o ku ikai. Neonga o koe ke o mai ha uhinga ia ma whainga mea pe. Kaku mahino le wa kone tuk fuoloa pe a whakotu o atu kai ke tari. Mahino le wa o ku ikai. I hano tuk fuoloa pe hei. Kako inga ko kusi o koe wakai te tawhaaki ko ia. Pe kone kai ke tari ko ia. O ku te hau pe ia foki mai pe ke pare mia. Ange koe o ku anga maheni aki kune mei leo leo he ngahi lakanga pe he. Mahalo na ko ia pe kulo tonga iai dai ni mi ango minister ko ia nana whakawhisi mea i hangi ko whamatala. Oku kone tu lewa ko ia oku ai whoke e ngai whanua ia. Oku whotu tu o tolu atu pe mahalo pe tu oua he pare mia ha hingoa ki he tu i ki whamoni huawhai. Ka pahe kai ki whamoni huawhai pe aku anga lewa mawhai ia ke pare mia ke ne whotu e ia tō tahaka ki hoko minister. Ko koe ki ila pe ko haa whonga ko ia e le re ki tonga pe ko alu ke te wā ke tau te wā mama o ngai mo vete i ngai mea pehe. Ka tau seot pe ka pau e kai ke whakahoko e whakamon hingoa koe ni koe whatongia rewa hai ke whai mo whokotu ke kakato e ngahi mea ko ia kai lava ke lele e pure anga pe lava ke mau me ngahi potu ngau e kou toka ngai ko ia. Koe huinga ko e whakarea te solo. There's a lot to answer for ai wharearea pe mohu eki i wharearea. Koe. Kono inga ko wharearea ko whitu ia ko whaumea e ai lao. O mahino o pita peka te au solo e mea koe tānoa kai ai ko whaatala noa o koe hala whanonga ko toa peo koe ke puna ea. O koe ideal situations o koe kai ke puna ea. O pau ke ngā we. He ko no mahu inga ingo na aku whinga i ke tala noa i mea ko ni wharearea. He koe whitu ia ku vete ai e ngahi whihi whakapolitikare. Pea tau ataina pa ku malu ia wharearea ke te lava o mau e tau ataina ke te express e te whakaukau. E whitu, o ko whatana whaka he mea koe ni e solo. Na e lama holo e ai hau ia whanua mo tala ngai, mo tala noa he whakapouri he maota. And the very purpose o e reform o e tahawal whitnima e iai ha wharearea moha ko nistu tone moha lao ki ne tataki. Hala whanonga whanua. He koe kauia he mea o kaipe ke u tui au ki he whaunga a wharearea ke whakangatangata ta ofi. Ai hano tala noa i ngahi issue. Ai a ki au ko wharearea pe totonge nau tariu ka pau koe anga e nau whakaukau o sai pea. Tu pea ke loto mamahi pe tu i ha mea koe ka mea ke kauga a whanua mo wharearea. So be it. Ka koe kuhinga whaga aku ko hinga e whata noa he mea koe ni. He o kui kai ke utui ko e lau maari e mo e tau mua ne whaia ke diriu. E tau peheni, ke alo whianga ngai peheni. Ke au ko tui, ko mai personal conviction ni aku. Na e uhinga pe ai tau kawe mo e teke whakapolitikare. Whakatemo kālati ke pule i le rei e tuk hau e whanua. Hau e kakai hono harea i mea koe. He koe ki mua. I mua wana ho furuna ke kau e kakai. Koe. Koe toki liri koe wana ho furu o whiri ai. O hake ai whiri o tō tawhite kakai. Pea whiri ai e whiri e kakai o pare mia mo kau minister. Na e ai amanaki te nau. O hake rewa e interest e kakai o maalunga. O hio ki tā. Kanau hanga o mai hanga whotutu e tolonga mo tūlo ai. Koe tāwhake ne e solo ko he lawe mea koe ni koe ngahe kawe ne e fwoi ngahi fwoi mga whaage ta hanga siwi iai. Pe koe hakoa e mea. Na e whei lau mai ai kau tangata i moa. Ke whai hanga hiriri wha politikari.
Na ko slave he tapol kalama I he taha I he fufu taimi na fatonga ia o ku tangi ai pare mia marolo ko nga kilis ko foi foko tu ke liriu ai e revoki pe liriu ai minister go ni kere Kui. Nai osi mahina tahu teke tali mahina afio. Pate tohi adeva pale mia. O whahau kwa papau o kuikai ke mokoi ke mea une. Pea whai pe mea gokoe o kune whakaukau ke o e ukulele he. Kui. Pate whafoki mai pea a maafu he mea. Ka koe taha e kupotala no mo e pakoni. Koe ne hanga ine ne whakarea. I taimona ne ilo e go pai ke mokoi ne afioke. Ke he ne mea ne whotu atu pana ne pehe. Ke ilo mai he ne afio. Koe kongalahi e ne mo ui. Ono ngawe I hawha unga. E tolonga mo tuloa e hatui. He ko ne pehe koe kātake tangata ku hai biono ngatanga. Ka koe ne whinga ke whakat. E whakaata atagi nau tolu me tau maa. He uhinga koe ni ke tuange ke whaunsine pureanga. Sai, kana I kai ke iai au pito ke u whanongo. Nau toi lawe ke ngahi o ate ngahi fotu. Tangwena I ti sowe o asta fitu. Na o ate ngahi fotu whakalao ke ne hanga o apply ke whamawanga lahi. Hat judicial review. Whekawaki moi likalati poko I likalati o ti solusini. Even I foi reform na whahe o noho fulu. Wharei koe na o mai ke ave o judicial review. Me kauloia. Ko tari ko koe kone tau moa, koe kone viso ne ke ne silence ma whae tui. Ka koe ne wharea ko ki nau tolu kona nao mai. Mo tolu he kostara mai ke ho ke kakai. Eko ultimately ko ma whae o ke kakai. He koe na kostara mai aha tau whiri. Koe whanki manusi koe na whekau aki pa mono whakarere pure ngaro tonga ti solusini. I sa meta ke toke alu bea tala noa ki a viela he aho ko ia na Lord Chamberlain ki ene afio. Ko si o pehe, na si o pehe. Ko foi mahino ia na kulava yo o si o mai ake macho ata he issue ko ni. Ko ni tuko ne taimini. Ia au ia. O kuikai ke uhanga au ia o preconditions mai hau whahinga. Toton ke pehe. Koe mea na kuhanga reisi whare area ke mau pay attention to details. Koe uhi o kuikai ke utui. Koe whotungain o liliu. Na huinga kai I tau whanonga wana hofulu. Ka pao pehe hou eiki. Pea moe whare area. Koe whoungain ke tau ngau aki. Ke tau ikinoa ene a feel so be it. I will continue to fight ke mea koutui elele yange. Ka kapau ka kuhinga fo ke ai ke oa te nau. Ke nau come outi. Meho nau funky cell oa toi holo he. Ka nau come out to make a clear directions ke kakai whanua. E wai ke kona moni ke hau iau. Kai ke tau lawe da tori iau. O sio ke whakaukau. Aine afio. Ka koe ne reaction ko ke mea hoko. O toton me ke tau lawa. O speculate as to why. O hoka mea ko ni. Kiwe ne magnitude. Mafa tuki. Gravity. O ngahi events ko ni oko. Ko ngahi hufi ngahi mea ko ni. Hange ko kulau ko. Ngahi the head of state should be welcoming kautaki. Ko pureanga whatu it should appear. He kufoke whakaukawa ke mea koe ni.
taimi na fe paki ai taki goni go li kwa niu me Singapore ba mo kau media me America mo Europe e na o mai go o whakanga ai ko no uhinga ko e na usio mai ake matso ata o te mokala te America po te mokala te ai wesite o refuse go he taki go ni ko e nau te mokalati o ku aplika polo pe ki ho nau atakai mo nau historia mo nau society o Singapore he no Singapore peta o hi o hano historia o mo no ngai detail o ne consita he foi atakai go ai kege o ko manawa si na ku ai mo ngai ase ni take ko report fo ko CEC ai ko na ki mo te ki mo ki lirio na ia ngahi makatunga la lahi tolu ai na United te kakai apa behind ko tui ko ho ki mo kere weta pe na mahino ka to e me go ko me ke toki continuously review but liliu go wa no fulu ngahi ki elementia na e pehe reporti na e pesete hiva value kakai United never to touch ngai foi area go ya tol tui na doria ke fate mokalati ke tui na doria ke pure ilelei kana ga ye na tui na do ke foi social kono revamp foi social structure sai ko nga teke ko ni he ko ono moni fo na fe hu fo solo esto why na kai ke awa dirise osene ne struggle mai he moment go ni ta o tongo fu ke fa ngofu awa ke he situation o ne ma we tokolai po tokolai I fale alea o ne ma we highest authority he anga tau fotutu whaka politika re e ni e kai kene anga advance ngahi whakaukau o kutarano ai kau teke te mokalati kai kene toi ue pāti kai kene toi tarano mai he while kakai toka tāwhite kai hei koe foi manga whaia hange go ni ko likwa niu nei tahi wa noa o sien foi ta ona e wanima in the office mo te tau win election ne foto le vai foi wow o whakafonua ia e ne hanga pase mawhai me iai ke paremi hoko whakamamawhai e peke ai anti-corrupt pure ilelei good governance pia mo stability whamamawhai e be foi whaunga koia whanonga mai foi whaunga koia foi paremi koia ta wha kei mo ilelei be paremi koia ne hanga turesea ke ta mahoko whanonga mai e o mai ke taimini aia ko sio circumstances have changed yau toton ke tau very pragmatic tau ako ai ai ko ne liliu go ya au tu foi tunga ko ai tau au mai ke foi manga fa go ni o ku ai wai fe pore ia mafai fe mau ke tau pay attention leva ke me there's a higher call ke fonua falufua from all walks of life can now pay attention ke ti te wani ko tonga fe o tau roto ke generation hoko ke preserve pe ko me ke to mai so ke awe mahalo ku hinga le pe ke ko ke tau toi ki ko mafasia la taha aku ia solo he ganga xio e ku fatonga afare ale ko ke ngawe ki ai rational thinking
we are not reasoning mo ngai fai tutoni. Ai go fatala o ku alo fale ale ya ke foi I vevolo maula lota. Very close to human to animal being. Action rational thinking. Kai fai ki pe ko faka matakali faka ipe. Ko uipe o ta natula ta taua kai te tokanga ke totone ai animal fahinga ai ko nga pe ni exio ga aku hei kai pe ke tau take da dole fonoa ki ha atakai te rere yang ka pau hei kai ke tauhanga o engage my rational thinking. Koe hawa. Whare area koa Singapore solo. Ne ongo nai dominate he party gonya taki gonya li kwa niu. PAP, People Action Party. Ne ongo nai nauhanga dominate. Ka koe ne silence pe nau whakaukau. They took the whole time ke nauhanga o address. I lako taipaka nau tui ai o kurere anga whai whakaukau goe. O kai ke nau alu whakawhawhahaki nau to. O kai ke nau wauti pe ko hinga pe ko mau whahaki e. O nau wauti nau to he mea ko hinga rere. Aia ko sio whok na ta whatara noa whok solo he mea koe ni. Ko loto moia ta mai ko no pure anga ai. Fotu taloni ai. Tala whatongi ai. Unless and until we engage on for combination go ya ke ngau ke tau fai tutuni. E kai pe ke tau whakalaka na to. Ko whiu e nia ko no fo ya. Ko Singapore me he masiwa taha he tahiwa anonima. Ke tahiwa noa. O nau kau na to whanua tu maari. Ka koe mea ko maari e he kuako e historia go Singapore. Na nau seek nau torea ke deeper understanding o mea o kuhinga lere. Ai o ki coincide mo ku whakaukau ke pehe gogoi ke fuafua kumi ki he pure anga o tua. Pea toki mehe ai ko sion ke usio. Ka pau hei kai ai ko whenga ni hanga paina. Ka pau hei kai ke tau whenga ke tau ngau ke rational thinking. Ai ko tau tui ko e pure anga ia o tua o ku recite he loto mo ia tamai. Pea tala whatongi ai. He ikai au pito ke tau maua monu ia. Whakakaukau ko nofu whaukau he whanua koni ko Singapore. Ko hono square kilometer uangia ua wha. Ko tau tolu maru uangia ualu noa. Square. Aia ko sio ki whanua si. Ka unehanga demonstrate mai ai whahinga ability o ku beyond human imaginations. Ko sio ko kusio. Mahalo na koe manga whaeni ke ui ai ke ka kaitonga in all walks of life. Ke kamata ke ngau aki. Ai feitu tala whatongi ai o tua. Somehow that's how I feel. Ma tu fo solo na ta hube ki fale area pa wate fale ko ni ko fufu anga hala o ku ki fale area. Na ke uloto ke ufihia e whainga whares o e whakakaukau e kau whakafofonga. Pe he tokua ko e whiri nau tolu he o tua. Ke nau te ke mua e o tua. Ke ne feel out ke ua te whakakaukau e tangata. Ka nau mui kui. I did not like that sentiment. Ai hake ki kau whare area koe talai pe. Maranga hoko koe haa koe. Nake ki ai koe whakakaukau koe ke kamata ke tau tik. Nei ngau ke he ri kwa niu enlightenment.
ke mama ka tu e whakakau ka kai ke nau whai tutuna ki. E koe whaitu ia whai tala whatongi a ki au iau. Ko ngai whai dimension iau tau kei mamao. Whakawhonua tau toria mea. We need to transcend and uplift. Ke tau lava operate ia whahinga heko masi o ko ngoi mau beau ia. O ngoi mau beau e ku I whare area osi hono tālanga I mahino. Halerei pe ko hakovi o hafoi lao. I eti, kai peke ngāwe a kia, o ngā pea ko kau au kia mea. E kai peke upou au ki he, e ko ngā pea ko tau whihia pe ko ngā whawhawhai pe. The lowest level of human, animal being, absent of rational thinking. Kai ke, o hiu I labo, ka koeanga ia e whakaukau ke tōngau tau iai. Koia. E pimene oku tawhi mai whake e ta tala noa ai I he mea koni na ta polokala mai wiko o si I he whakaukau ko ia ko ke whakatala noa mai ko ni. Tau whakaukau whoki ki he o kai ko ha mea ko kovi e mea ko li liu. I he tau sio ke ngā historia ngā he whonua ko toa bei maamani. Oku hoko li liu ko konga ia o mo ui I he mamani ko tau mo ui ai ko pau bege ai me li liu he taimi ko toa be pa ko ki nga li liu ni ho mamari au pito pe nga li liu ni ho fuwa pe nga li liu ni ho taimi le be mo taimi to ton ka ko tau sio atu foki ke nga teke na tau teke foki ke fili e kakai ho tau kau taki pena kamata he wafe hongo fulu na tau fili lewa ko pule anga ko me wafe hongo fulu ke aho ni ko osi pare mi ai ho ek e foi pure anga ta to nga lewa ki ai ko pare mi kakai au ha o me time ko aklis pohiva tu ene to ko se so vale ni ko kakai na dol ko ka fonga nga hi ba henga oi kakai abe ke nga dai be fili foki li liu mo tau me nga fai li liu o toko ta fitu tau dol kakai o li liu nga me ko ya ko uhinga ta ke e fadala no atu ko o si fai ai me ko ya na fai wa fongo fulu tau alo toko ta fitu fili he kakai o an tau fili mai tau ka fofonga fili me tau paremia fili leva he paremia ko ya ha ko ya ai ka minister me kabineti oku uhinga lele nai ke tau ko ha tau u me alahi oku ke tau teke pe ke hoko te ngai diliu pe he pe ku fe mau ke tau sio ke he ko wakai ko ke dai nemi o kwai palo parema he foi teke ko ni tau fai I tau fili ko e ho tau ka taki o se ange me ai aku tau sa toria aku o kai ke pe he ya se kai tu fakata ta fitu ia e ka kai e preanga ta ai pe ne me anai me no ka maheni mo ne ka kengi ko fa ha no fa fa u me aku ko ha ho wakai ke ta ko ya na ko hinga aku ya na fula he me tau fenga ke teke ke li ka ke tau foi ta ko ke para le ia ke au ke tu nga le a pito pa do ko ka foi me da na fula he tau ka to ke li we o sen ko ya ko alo to te fu palo parema au pito e fa un tau ia ko ya wai fo ke la solo ka pau ko tangata folau waka ko ne I le taulanga folau ia ta tau be ha fai nga matangi ia tai aong ai ko tu ko men was mai ho anga ko fa matala ma inga pito ke tau hanga I lo ko ha ko estu da pepes na e uhinga ki ai e tau liliu mana tu ina o wikai ko liliu ke wa ke tau fili ko process ia ta ko ha hono ultimate purpose I he whakaukau e motuani na e uhinga I teke o movement for democracy for one purpose alone pe pure I direi tu hawe whanua that was it ko longo ako toa na whai ki mua he pure a ene a fio pe mo hou eiki ko misplace
Because mismanaged ai tuhau. That was it. Sai. Pea teke lewa, identify mai u mau i goia, mai u wastage ai tuhau. Teke mai ai, ke tau liriu. Ko mea ngau ke pe mai o ke hanga ai mai, tau liriu o tau toko tahawhi, tau liriu o whiri tau pare mea, tau whiri pe pare mea ni. Au kai ke hanga achieve the ultimate goal. Ko hai ultimate goal, ke pure i le tuhau. That was it. Ai ko hinga ko weak, ko vai whaka systemi. O ku uhinga e haupe ai whiri a kakai, o behave tatau pe, mo whiri a ene a whio. Ure i kovi pe tuhau. Aia ki au, o tonton ke te rauraki ilo, estu wai o tauririu. Ko tauririu ke tauririu o Republika, pe ko tauririu ke remove tui me, pe ko tauririu ke pure i lelei. I hene pehere wa te taulava rewa device the right mechanisms. Ke tau pau kukoia. Aia ko kuhinga e kuhinga whatanoa. Hange ko kulau e solo. Ko awe na kai ke politics was not a career option kao. Ko en apa ke ni I'm stuck I he ko yo hanga o mai no ko tanga ia fo tu ke o wa fe mai he foi dimension ko ni ko ia ngai lo. Ka kia au o kui kai ke uhinga e ku I he politikare ke hange ko whainga whakau ke aka auti ai. Kai ke hawena o ko uloto ko uhinga ko he ku hoha o mahino behe kau wharearea. O ko hoha behe wharearea. He mahino ko ka tia kai ke uhinga lere mau mea whai. Ai koe na ula we tau lere au tau tuki au tau mea katoa pe au tālanga I patu wai pe heu koe ke maulawa mau tolo tālanga I ha issue pa mau call for resolutions tau hiki nima pe u totonu ke whai mea goe whamore ke mea hange o spe mau tālanga pe tu pe ia koe hape mea whai pureanga ai na kuongo iau pito ka kui kai ka kuhinga ko he ulau ko pau ke tau fe kumi pe ke ngai liriu ka orewa ko tau mau ultimate goal o ko liriu ke to ta fitu is not the end product ko liriu ke to ta fitu ke lava he kau whakapofonga o hake ai interest ai kakai ova he nau sio kita he taktau koe nau fono. E pure I lere. Ultimately ke tauhanga o form up e ngahi. Hei kai ke pehe ke to mai pe hafo I one dimension component pe ne solova. Pau ke tauhanga whakau the complete mechanism. Complete mechanisms ke ne lava o ensure au tau achieve ai ultimate purpose. Koe mea ko wha lavia I au he isiu koe ni. O kou mahino e au ai hou eiki. O kou ngoi au pito e au ia ai o mai pe kakai ako. O ngau ea ke ignorant ai hou eiki. Ke hoko atu ai pe ai whainga whakakaukau. Ai koe uhinga I hono misuse, misplace, mismanage ai tuhau. Ai ki mua koe pau hau na ulau e ki annual report ai whare paanga he wafe woua wafe watolo. Ko ano sai foki koe foi set of data koe ako o si kakato. Pako whenge hanga whaka mao popo.
ai patseti na Italia wafe wa tolu ripote atita ke me na whakamore ko hai mo whinga ke umau ai ngahiola mata vai pe utare vai ni ke he whafonga toa tapu ni ma o eke ki ai pe ko fe taimi o ku tala noa ia I wharearea ai mea gonu ui ko TSTF Tonga Strategic Development Framework Aia ki au, ko anga ku lau he whauri pōti, ku whamamafa maupe, ai ngahi palani mo I mea unau tānoa ke he TSTF. Ko TSTF, mei nā tūla koe kau tōna partnership mo, kau consultant nā mā teu I. Koe mea koe hanga o whakatokanga I, koe kepi koe me he TSTF, ki he reality mo ui ai kakai. Ka pāti whatonga ngai whelafo ake ngai reiti o. Oku whehanoa ke kakai ia he ngai mata vai ke heke. He halapure anga he mau anga vai koi papiri ke convenient. Ngai mea pehe. Ta koi palani ia. Moi ngai fōtū. Nau, ko whekoi ku lau mea kako. Ko tāo eke. Koi whahako mai kau. Kai peke, kai ka hatai mea. Never before ke o mai TSTF. Ako whenga whakau ke mahino I ko wharearea is the highest office. O kunehanga o determine me ai. Ai anga hono allocated pa angai whonua. Ko ulawa o tala. Ai kehe koe whakalere koe wharearea. Moi whakalere koe ngai potu ngā oe. He kunau mui na toria ke he mea koe nku tāno kai TSTF. Ai ko TSTF wā eni. Nai kamata he wanoa tahanima osma ke wanoa wanima. Ko hanga I whakau o kui toton ke ai mo TSTF tolu. O toton ke ikinia he tau fo'ou. Kau teke ka ha inputi a wharearea ki ai. Teke ka ha tala noa I wharearea ko haka e umea. Pea mayanga koe whakau e sol hange koe ni. Ko tau koe parani whakatau hongo fulu eni. Pea o kutotonu ke ai mechanism in place ke lava o revisit or review ai whanonga ai whakalakalaka pea moe roadmap I koko mahi TSTF whakatau pe whakatau tolu but at least ke tau amanaki o kuia mea malava wai mea koe ke malava he foi whanonga anga goia ka tau e chas ka tau hanga ririu e tau mea whai ke tau mui mo reality he hange ai anga koe kusio koe whakau whainga whakau koni 10-year plan koni. Hange nia koe mahau pe foi parani tau hongo fulu ya. Hange hawakau wholau. Pai ke ne toi hanga ia anticipate waha pore mo hasaren se hala whanonga. Aia koe whainga whakau mindset ene o pihai ni ai. Koe tau wholau ati pe he waka koe ni he foi tau hongo fulu koni. Aia koe kuanga ene hanga whakaton lea e anga ai mindset I koe. Ka pau waha hakau, whekai hakau ke unu. He was mau e tau mapea tau tolu. Ka pau waha motu, e tu umai mua whekau e motu ke unu ia. He was ia e mapea he tau hongo fulu ka hoko. Hea ko kuhinga ka pau waha pore. Kai ke toi aha anticipation ia I he palani. Ke revisit or address or redirect ai course action. Hea ko again solo ko whakafoki mai pe. Ke tau whela ke tau ngau aki. Ai rational thinking. Ai go tala whatongi ai. Kai. Bimen ko o kumaone pito ai whakau koni ku whaike tala noa pia ku o kuai. O huinga lere pito ai ngahi mea koni ku whaike whakatala noa I he isi koe ni. Ko whada ta pe foki ke time lahi ku tau pehe ka pau koe kawe inga tau pehe. Tau whenga ke tau liriu, hanga koe una whamatara nai ke whiri he kakai kotoa kau me mi pai wharearea. Au ke kau no pere. E sai ke he ni ihi, e kovi ke he ni ihi pe ai mangahi me ai ala e wesi ai I he ngai whakau kau pehe. Pe neongo pe kapa e lava. Te tau toke a tatoro. Si hanga koe whiri koe whaetai ni mi ku o whiri he kakai ia ai toko taha whitu ki wharearea. Kau tau kei palparema pe te I tau tolu ia. Ia no whakahoa koe ke he whakau kau koe pure lelei. Oku
Te sa tu kita ko hai me lo tu mama hai hataha. Mahalo ko tambe fe pure covid na lo tu mama hi. Ka ko tau sa tu ka pau ko ka vei ngai o ku fotu ke fai ke liliu pena e fokotu ke fai ke liliu ke pure lelei. O to donu ke I be ko no pere ko pe ko ka fa fonga ka kai. Ke nau fia ko to pe ai he tau finga ke fa mo taha ko to pe finga ke fa mo ai pure lelei. Ka ko fe hui fokia e ko dai ni mi o toko taha ua pe ka minista pe toko taha whaare wa toenga koe ke minista I ka whafonga koe ni o ka kai me kau no pele he ka pauna hange ko whahinga whare area ke taimi ko whai ai e he paremia aho mo ne kabineti hatutu uni o pure kovi e lawa toko taha whaa koe ke nau kau he kabineti ke nau hiki ki he uhinga le rei mo nau ilo koe mea koe ni pure kovi nau hiki o whakawhepaki ki ai ko ngā ke ua lava e whai mea koe. Ka ku ngā koe ke lava e tau tuunga he dai ni mi. Ku paupe ke ai kabineti ia, pe ai me nau kau malumu. Pe ku lahi tahai au hiki pe ia neongo ai tau malanga, homo malanga mai whare area, kove mea koe. Pen dai miki ni mabe, ku lahi tahai au hiki katoa pena tau poupou. Ke pure hanga whi anga maheni e mea koe ia. Pe ku whainga ta are vai ia ke tau I ai pure kovi. Tuku ke he ka pau o ku o ku tonu pe ha nau matsa ata nau tui ko pure le re ia ka ko modol pe ko mo tu me tu am he pure anga mo si at mo te matsa ata pure ko ka ku si o pe na do pure le re pe na ta fa kia na do pe ven Hoia, o tō ofa whokia, he? Hange ko ni, solo kau ki whakatahe no peau, he ko hunga, he ko fufo I space nia, o tō mahu I en lai te kakai. He ko isi o ke tau te o mawha ki pe koe mea koe ku koe, koe mea koe kusai. Osi ai ngahi moral integration ia ko mai he mama lo tu mai ako. Ke te lava po tala e mea koe me mea kusai. Te wate whanada koe ni. Nā kua ngoi au pito. He ku takai koe moni te pau tō hau he tūsi te. O whatoa ngai koe whare koe na e huwhi o te eke kakata. Nā kua ngoi au pito. He shok tau alu pe tau tōria. O awe ke tūnga ia. O ku tau kei tā kapa pe tau tōria. He mea u kai ke kakato. Ko mea koe nau ngoi koe fukau taki lotu. Fukau taki pure anga. Fukau hou eiki. E nau huwhi e whare. And they still feel it's right. Ke huwhi e whare ia. Niongu te ke osi. Kai ko specific ia ki he mea. Ano ta he foi whakakau. Oe lere ipe mo kovi. Koe ha ue ngau tau huwhi ha mea solo. Why I he historia mamani, why they acknowledge o whakalangarangi hano huwhi o ha mea. O ngā ko ha mea ulawa lelei. O si lelei. Nā ko ngoi apita au he kuwhilo atu o takai mea e wau si ange. Koe huwhi mea na hiwhi tōna. Ina mau tāpulu mai topo si eifo. Pau bege walo si o. Sina ko vale. I was shocked. He koe ke pehe ke pūri. Ai ngahi mea mata vai koe ni. Te ke tau e mata pā, te ke tau hake horisi koe, te ke taila te mea koe. Nari ke pehe pūri. Ka nau koa heto huwhi. Mone, whakatumunto mea while moto atou lai. Kaike, ko hono moni hoki e solo koksio, ko e tau kei nofo koe, kaike tau kei nofo whahai. Ngawe aki pe ho tau loto, kaike tau ngawe ke rational thinking. Pe lau whoki a Aristotle, koe human is when animal being using rational thinking.
tau I peto kurita tau pe mo mon mano. Tau ke he na o mai he o tuaia rational thinking. Ko hinga ke he mon mano mo human being sai. When Bego Aristotle remove rational thinking, you are reducing human to animal being. Aya ko kusio o whakafolofola pia. Ai mahuinga ko ke te fufua kumi. Me laugo hima moritoni ko lo tomo e mai. Ko hono pure anga ia. Ke hoko mai ho o pure anga. He lo tomo e mai. Ke tau lava ngawe ke rational thinking. Solo ko tala noa malie. Ai tau kawe ko take a Singapore. E nau ngawe a ke rational thinking. Me au kuhinga lelei. Kau pehe ko mea pehe ko he tama. I take opposition seriously when they are serious. Ako tangu na hanga challenge ha whakau e nau party. Nau hanga rewa to e tuang e time ke uri visit. Ko e nau ilo be na tolu sayang fai whakau. Kai ko uhinga ko ngau ko nau ko party ke he party ke. Nau hanga na to impressive whakau. Aya ki au we are yet as a nation. E tau ngawe ke rational thinking. I whare area ko uksio, o ku kei whakawhawhaiwe. So ne au bea se ake, o re ake, e se ako mitakato. Uia. I he whakakaukau o mai, o tai whalala anga e pure anga. A kou whihi a bea uia piven. O ke pehe solota. Ko ha whainga whanua te tau ave ki ai e ka hau hoko a ke tau whia. What kind of nation we are expecting? Ka pau ko yanga e tau whakakaukau. Very evil of the gao. Ko e pimen ko e deu ki fok memo pimen he ko whakakaukau penu talo tonga tala noa ai mahu inga upito pe ko fuka venga la lahi upito fogen pe ko tu ia o fia mau lahi pe he kakai e fonua ke nau ke fai hono talanga I mono tala noa o takta o mai ne view ki ai pe ko ata pe foke kakai ia ke nau kau o me na whakakaukau na ku ke he anga na whakakaukau na tol ka ko mahu inga ia ange ka venga ke fa foto ke omi tala noa me he loto vata o mai ke funga te pile ke tala noa mai pa te tau lava re fea ko aki ai ai nei por kalama mo palofesa as autoritatea se o laftani na fa hoko ko konga la hita pe se te hiva no pe por kalama go ni na ko vale ko ngana ni hanga acknowledge nga we go o ku ke fai pe mo e whainga ka veinga ko ke tau mo ki ai ke tau tala noa I he uhinga o kulerei mo mama ba mo uhinga o whakaako ai a foke o ku aluatu ia he ngahi mea ko ia ka ko ngā kuia ko ta taimi he kai ke ko ose ta taimi ka ko tui te ulawa o mai ngahi makatu unga na tala noa ke palofesa I he ngahi liliu ko ni ko hoko I he tapolo kalama ka hoko mai te utoki o mai ai ko nga penia ko o mai ke ki fa indotius mai ki loto ke ta prokalama o ku ai bakai ki ai o ko kau mai mo kau palofesa I hono talanga I nga ka venga go ni o ku ke o mai me loto wa da o teke mai ke o mi ke funga te pile ke tala no ai mo ka kai fo no api ven go tu ko fa ilonga lere ia I hoko atu pa mo po o fai atu kia te koe I he ngā aue koe ni kuke whai me he kauta ke tā kaupalofesa koe ni me universite o lo au. Ko ia e solo ko whamalo a pue tau ia bea ko niu ke mana tui na ta whaalawe pehe mea koe ni ai mahu inga ke engage mai tau educated community. Ko Singapore solo.
Na e whakapapau I pe he taki koe ni, kua pau ke ne taki whakataha pe ai whanua pe moe kakai moe nau urunganga. E koe ne whakaukau, e malawa whewhe ke hau ai kakai I he third world country, with the same mindset ke nau mo ui he first world nation, he a kakai. Aia ne ongo katoa ngahi pore ko ia. Whakamamafa pe tamago I ni ke enlighten e kakai. Koe taimo go nau struggle ai koe mo kau mawhai, ne kolo ia election for all. Ne alu rewa campaign ke mama kakai, ke ne mau e ne mentati me kakai. Kana e mahu inga ia taha whau he ako, is the way forward. E kono mo ni mahino au pito. Mahu inga pa ko mea go pea mahu inga go ke engage mai kau ako. He fu mea go kai ko pe ko hasio lalo pe ko ha ya fainga favoritism. It's the natural phenomena. He ko mea go mahino ia ko farei na fa ia go Nelson Mandela ke tahanga University Africa. Ko mea ngā ua ke tō ki whaki ki he politikare, educations. Pau ke ako, ke enlighten ai whahinga limitation whakawhakaukau ai go ne reduce tautolu, always reduce a human being ki he animal being. Koe mon manu whaya pe na wongo, whaya ki pe na whakawhahai. O wika ke nau lawa na tōria whakaukau ke nau toi advance yang. Ko uinga behe ku nau lack a rational thinking. E ko ke au tolo ko na follow me ta polokarama. Ka koe konga lahi e whakakaukau e kai ke ui fia ke hoa o tala noa e whakakaukau. Ka koe kuhinga ke hanga o engage a ngahi constructive debate I he I mention o mama e lotu mo ako. I lava ke tau progress as a nation. Ke hau o whapapawat koe whonga au tau lere lolo tonga. E hala e ke tau expect anything better. Koe tau deteriorate pe as a nations. Tau deteriorate pe o alwa tu pe nia ko kuhinga solo. Alwa pe nia holo ngai stendedia o au pe nia ki he hufi o ngahi. Me ako go tawa maheni ko ne lava le rei pato ayo maka. Ko ne ko pure taimia. Ko ke pure lava le reia. Ai so ku kia na ko ngo ya pito e auia. Ko foi no whakarea. Foi manuki. Ai ki Filipa tanga ko ke whakaukau. E ke ose ko ho langa ha o api. Ta ke whawhi I mai honga ho family. Ke hufi. Ke kakato ia. How would you feel? How would you feel as a owner of the? I mean, as a nation, how would the nation feel? Okay. E kuhange be ha lang ha fufare paka of over te ke tu ha luva e pa matapaso. Ata hufi ta to ia. Ai how ka fura ke tu ke mila tu pe matapana uha mai o wai na gla. Ai ke ta hufi ta to o mai luva e baka ke mai na tu. Ego western scenario pe na wanga taki mai fu taki fo noa ta fu fare ko ni fo fof. Lo tonga ko no tak tua halo ko lo tope mai te u ginga wa ke pafro dai. We te ke ose pafro. Very shameful. I don't know. As a nation, I'm not so proud. E kapau ko anga e fainga. Ya we so ke na hufi to na kau kapau no anga usio.
pau ki tuai, ka pau ne teke. Tāke mōki lere a toko naki. Ka pau te mo ala mau sāpati ka tau toku huwhi mō nite. Ko awo kai usai awo ke ke ta reactive beke uisi ko tano ke uia kai ko kuhinga pia ke foi hufi ko tano uia as a nations moi fainga bright fainga pore ana ulava mea ai tawanga le tolia loa ai fainga standard ko ya ko tale vai tau expect ki he tau tangata hoko Okay. Kaya Ko tui mahalo piveni ku mahina opito whatala noa konu ke whahoko. Ka ko ngā ko o se tataimi he ahoni. Te tato whenga bea ke mau hata taimi neongote ke I Frisco. O ku kehe tau taimi ke tato whika I peho taimi te ke au ki ai. Ko ngā ke tau sio ko hai taimi ko fit ini. Pea mo Frisco, pea mo eni. Ko ngā ke lawa ke ta whahoko ai ha polokalama I he wika hau. Ke o te whaia maari ko ni, na kua mea koe loto ke whama opo ke ta polokalama hea honi, kata toki mawai. Ko ia, maro bitol, saipe te tau tok whetu taki pe ki a taimi he ko lawa ki whai taimi wani o whai taimi malolo. E uri ka kai ki whanga fu whatonga ai fie mau malolo ho si no tau mahi tu site mo he kai pe fie ma wapine ono whawhanga ke o ka whei tuko tāki tu pe ke u pa manu au toko ni au pita mo ko ya ke ne uri kawa re ka ku au whakatoa iyo ono mo ni ku lahi pe mea ke whai gai whakatara noa ai ngahi lao na o lotonga lere ai ngahi consultation funga ngawe no fo ai tonga whakaukau lere mo whanki komiti kai ke malawa kai ke o kulahe ka ko pepe toko nahi pe ki mawai magia o kulahe frustration na ge si o ge o mea alu na fu high best and te ko anga o mesake pre anga pe mo anga fa ho tonga fa le ka ki au ya me be common sense ko ke hanga fu fa tonga impeke o me ko ya ki o mala ko kaule le be ki malolo men ava ko pagala batalla disappoint o me ko ni ke malo ma fa mali ko no moni solo ko ata mai ku fio no finga ke fa ko fa politicare talo ko au ko mau nga be fo kita whakakakato pe ki polokalama ko ui ko ta kau sponsor me kau popo nau o apea ai whamalo ke kau popo me ke tau te kape e kono moni o kai kia whainga whakakau ia au ko e mea e toton ke whai ke pehe ko e uhi ngai ke hau ia o very pragmatic ko si pe open mind be o mea ko mo hake ngai whakau pe ko si o ko whamabo ka do pe ko mea ke lele ia ki hono whakalere pe pure whanua ko ia whainga asenita ia ke pe ko ai ki to e mawhai o hata hapu ai ko tau whia ki hata ki hau o ko amanaki ko ke aonga e kungau e whare area ke whakalere ai ngahi I reform koe ke ne achieve ke pure I le reform ko amanaki au no foi kai ke o whakakau au o ku aonga e kungau e he ku
mui pe aka maka pe he foi status quo ka yo aonga e ku hok taimi ke hau pe o mui pe ki piki pe ha ki mea ke pe ka kai go fai hanga awe au aka maka pe ka yo fufi mali pe te fufi fia ko lo tau ge ka go si au futua e pe si un hanga ko si au ke frustrate ka wai me mali he go lava si o ku enlighten a institution e mona ki pa mo kena he ko me ma winga ni sol me ka do me tau li e tau whaka kau given e li he circumstances ko e toto ui mai ne afio ke pure le tu hau kakai mo wahe patseti ki he lele e kakai ya mo mui ke lao ka ui he me au ko wongo e au ku ma winga o ma winga ke tau form le vai tau whaka kau fata tau ke umega ko whakakau go pe he saipe pure ko ia he ko whiria kakai ke hau ia koe whakakau e kau taki o unau ngau e ke vulnerability e kakai hange unau really whainga whakakau whaka au whihi a pe ke hau kai ke utui pe ke hau ko o ko loto au ia ka pau o ku hinga mai kau no pere e nau pou ke pare mia instead o whaunga mo e whaame ne awhio. E nawanga o ai ke mahino. O ai ke tau teka pehe. Nawanga tala mai ke mahino. He koe ne whakatemo ka lati ia. Ka pau koe mea e o tui kei toko lahi whare. Ai koe angai ke hau o si mahino ka te au ia. Koe nau whakakau o ku ngata pea i he nau siokita. He nau skopi peko o nau tolu. Ke rerei pe ai ni go hinga te uhiki au kia ko ngau ne o mai e portfolio ka te uhiki au kia he ko nga he una bobo mai na tol ki usi au ko miska ka to ai fainga me pe kai ke ha me ai ko tala no ai le e fonwa mo generation hoko ai ke ha pe tau te he ko na mo ni o ko ko atange tau whakau ko ne malawa nge ke hoko mai e ne pule ke hala whanau ke ka ko tau loka ko tau whakau mo tau engineer malawa rewa ke fihe hala whanau ko ku tau te ka pe kia o ko kaupe mo e confusing I'm confused he mahino mai ngai fu me au hoko he ngai fu taingo ni ko ko tau sea pe tau whakau ko wai tau ilo me hoko pongpong ko tui te tau wako pe tau whanonga e mama pe Koi, vivendi malo apito mau e whainga maari, e whahoka da polokalama koe ni whatwhanua whau he ahon, ko di mahalo hange koe na ku whahoka ne nai, te toki sio pe i he wika hau koe malolo ke whai ki Frisco, pa moha time, e toki whainga maari ai, koe ngā ke toki announce ke whai ha polokalama, ku tala monua te hinga hinga au, e pa mo e whatongi a kufuasia, kata toki sio he wika hau piven, o whatu. Aroso o hat Pa malo atu e kainga i he lawalere i koia e tau polokalama koia whatwhanua whaou ki he weekend. Whainga maari i koia o e whawhawhunga paula piven piukala kune lotonga i Nusilani i he whalau kune te whawhau koia ki Frisco. Mime i he mahina taha tene iai. Ku whamalo atu ka te ki motolu ku mou kau mai ki he tau polokalama. Tato te whito ki he tau kau sponsor o ku whamalo lahi ka te ki motolu. I he tokoni pia mo e ko tau pia kumbo whai ki he tau polokalama lawa ki ke hoko atu ai polokalama ko ia tau whahoko pe me hen. Ku ata ki tuaki ngā oe koe ni, ke te motolu,
ko to be ku mo I tonga ko e tua ki ni tonga tapu amanaki ke whakaava ai homawa a koia wharekosi ulu koia o Francis T. Katz ai a tu hona wa ai Nusilani I Orewa ai na e whahulu atu pe na tu a kiki mua kui ai Taholo Antoni ai a tu I Orewa I he whika taha hiwa bi o Moenui Avenue I Orewa ai a ku amanaki ke whakaava hana o wa a koia I nuku alofa tonga tapu I he tawhaaki pe koe building o kui ai Page Fashions store I loto nuku alofa hanga tu ke tau moe pe au whare koe na ku asia tu o wari lanu uri mo hina hina koe whare ia ku tu aki atu ai whia o haongo tangata ngā aue tau kei tau I koe experience purpose whia o haongo tangata kosi ulu tau kei e ua ke whitu taki I he whika koe nā o ka pao ku ke mahu inga ia koe whare koe ni o amanaki ke whakaawa I he autaha tolu o Sepitema. Ai a toi hanga hi wike mahale ua miheni me ki ai pe wike tolu. Ku o mai e tuaki ngawe koe ni ke whahoka tika ting mo tolu. Ko toa pe ku ke kosi ulu tau kei I he kosi ulu o ku amanaki ke whakaawa e whare koe ni ulotonga whae ngawe ki ai whakalere I atu a pea moloto whakanau ke hange koe ngahi whare kosi ulu whae no poni toa pure angani hau mea tuki tonga o ku ke lava huki ai te ke lava ngawe aki ai whare kosi koe ni o ku whinga whare kosi koe ni ke whakakato ngahi mea kotoa pe e lava o ku ke lava o ngawe aki ho kosi ulu I murini he kakai tangata te ke lava pe mao kotoa pe ia I he Francis T. Katz I tonga aia koe whika ina te ke lava ikai koe tua sila ina te ke lava o whitu utaki kai te ke lava tohi pe he messenger koe ia ai Page Fashion NZ tonga te ke sio pe Facebook kua search pe ai Page Fashions NZ tonga tohi nau Facebook o kene ki nau tolu ka pao ku ke interest I ngā we o mai kia hingoa email I mo telefoni pepe he foki ki ho tau ke ngā ue I he kosi ulu pe lawa ke nau toki arrange seta taimi ke wahoko ai hano interview koe ki he ngā ue ka toko ua pe kuwhia mau ai ku koe sea tolu I he whare kosi ka toko ua pe o ku ataki toa o kuwhia mau ke tohi mai ki ai pakapau ke te ke mau e pe si koe Page Fashions NZ tonga pe ke kumi hake pe si Sylvester tonga I he Facebook messenger mai ka teo peko ho messenger mai he viponi peko hape mea te ke whaingo fua ia ke ngā o mai ai ka au pea ke tohi I mai ai ko ngā ka lawa ke huanga whahoko atu o arrange ho taimi interview ke lawa ke interview ai koe tuakia pea mi he tau wharikosi ulkoia pea Francis T. Katz I loto nuk alofa halalahi peko e whatawhehi whika hiwa te ke lawa o maua e whare koe ni mantu I koe ke kamata ko si e tainimi o kutok kamata au tātolo septa mana ke aluat koe kia ulo tonga whai kiri papa ia kau tā mai mo whai na horis whare ka ke whetu taki mai ke arrange ki o ngā ke mahino koe ne whakaawa ko ke kamata ngā ue ai mga whia mau o atu kia te koe pe mi he kau taha koe ia whare ko si u koe Francis T. Katz I loto nuku alofa koe tau whare wala ko ia Page Fashion Store I loto nuku alofa manatu iangi kua o si whanau lele ko toa mo o loto whi unga ia maha o whiri koe ngā ke lahi ke te lahi ange a space koe atu koe wala uta fo o ko o stu uta atu ki tongana te ke lava tori mo whiri ai iha whahinga wala pe kakai whiwhine kakai tangata mo e tau longa I whanau lahi apito lava atu ki ai tori mo whiri ai ha whahinga mea pia ko ke whia mau ko toa atu pe ia pe me he Page Fashion Store wa fitu tolu ni mao no pe koe valu fitu noa kadaka o kukai ke o manatu e whika kata wa valu fitu noa whawalu ni matolu ai aku asat pe screen so ki sio pe ki ai ko e whika telefoni e na ke tonu o ku tua te screen ko tau ko ia abeuta ko ia ko e siu I moana freight services
o ke whakahoko pe na o service maau, o awe ho uta me Okalani no sila ki tonga, whaheka mai ho ngahi uta me tonga ki heni hangi tau te whito ke mea kai IC, ko stau me na ngonga fu container ua, mea kai mani oke ngenga hine hina pe me talo tonga, tu taki ki ai. Mako haka koe mani oke me talo, minit pe tolu pe minte nima, osi have ke kai. Whitu taka freti, i he fika telefoniko na, noa uataha, noa ono, hiva tolu ono, i he fika te au hiva walu o e Tennessee Avenue i loto mangere tene lava. Tokoni atu kia te koe, o ka pau ku ke fia mao hao mea kai ki whatau, pe te ke fia mao ki awe hao ta i te kinau tolu. Koe kautaha maka koe ai Akabe Royalty Headstone Philontesi, e lava ke whitu taki ki ai, te nau lava tokoni atu kia te koe, i hao fia maka, pamanatu, noa wha, ua noa hiva, whitu wha nima whataha, te ke lawa whitu taki ki ai, hao fia maka whamanatu, ki ho family, i tonga, no silani peko Australia. Ke ngatai, koe mo nau live stream, te ke lawa o ngawe aki, i hao whainga taimi pe ke lava o ngawe aki, te nau lava o tokoni atu kia te koe, pe me Brisbane, Australia, pe he foki ki he vala, no lava tui anga hi vala, whainga vala pe te unga ki he ngahi hiba koe ngahi lotu, koristutuku koe ngahi te unga akapulu, maha pe koe tau ngahi kupe si te nau lava kotoa ngahi service ko ia o whakahoko atu ia maao. Koe tau kautaha ko ia ko South Pacific Loans, Starek to Bow, pe mo South Pacific Loans, ia noa walu ngeau, walu, hiva walu. O kui kai ke te ai ha finance, e whaingo fuang e ho whenga ki ai, pea moto e whea ngai ngange mo ki tau tolo kau Pacific Islani, ka white kau tonga i Nusilani, ka koe South Pacific Loans. Kua lau i tau e nau, ihe mala e koe ni, pea konau taki oua, koe whaingo fua atu, a fia mea koe whaingo fua, i hao fia mao ha whainga no, telefoni pe koe noa walungea, walu, hiva walu, lea kia Starek to Bow, whaiwhekau Starek to Bow, tene lava toko ni i koe, pe ko hataha pe, ihe nau kau ngawe, te nau lava lere pe toko ni atu maau, ihe South Pacific Loans, i loto manukau, whika ua, vai Kevin Drive, i loto manukau. Koe kunani kawa, lei pasi, o kukei tu mo lau i loto Brisbane, a kuke whea inua, oua. Ai hao me kawa inuia, ko tu e ne whale rei e o fia inua, atu ka te koe ha atamai rei ka pau fu wawe ho o whakau me ngai mea kuke aluai, tu tene hanga tutu hifo ki lalo ke te ki no molo ange, a ki hao atu hao kawa me he lei, kunani kawa, lei pasi, te nau lava o toko net koe. Whika telefoni bena o asia te screen, te ke lava o whitu taki ai ka lei pas, i he noa wha, hiwa fitu, noa walu, noa hiwa walu, i loto Brisbane. Pakapau ke whia mau nau whare, koe Kunan Center, i loto havelu loto ku o si mau au pito peia, ke tori mo whili ai, fitu ni maua, tolua nima, koe fitu ono fitu noa. Aia koe tu uia, ai tau tu aki koia, mo ki nau tolu ko nau toko ni ma sponsor tau ngahi polokalama, ku o atu ai talamono ati ka te motole toa ngā weekend, ke mau ha wikilelei, i weekend.
Fola haka peke mali mali mai Iba siva e pea ke vilo takai Taula Ne o mi ange si vida i se Si kale